Ya, tai wa umal tau sanga lea ia ele mo se apa no ai fa mal mal forensic audit. Ai le I mai anga le ngol tau sanga lea na umane. Fa ai nai le su nga mudi sa patati al kapeneta. E tau no mai tonu fainga malo fo le na tau le pa. O tati ale li poti o saini ina el fainga malo le na umatu. Da pionga sa fa pito. E fa per pa malinga. E mamare li poti e lei se meta si fa le tonu ma lei mi tua inga e on pata i ai se meta se ta fai peitai sa to e a mai li poti lu mor fono al capenetta e le tolu fama sino tenuai sa to poi e poco miti la il capenetta to e ilo ina le li poti ale au su e tu si me le au kita no mai fai le li poti ile li poti na tu ina mai il comiti la titi nel capenetta na fa maui lai e le tai mai ale li poti na mai te le su e na te tau na tuli lo e fa mai ai le li poti alo i sa tau ene pai se fai unga ile forensic audit mai sa tu ia capenetta le masina atoa il comiti fa pitole to e lo li mai la po le atonu lava le fai unga e tau nta whengai. Po le atonu fo le mea ua mafu ai. Ona le mawhai, ona whaia se fai unga mau tutu. Ale o kita malatou nei le kampani no mai so e mata upu. Na tu i ai tupe. Ina ia whai se fai unga tala whengai le forensic court. Ia ma mau tino ai nai ma le wha moe. E te le e tūlanga o le whesiri ngia. O le li poti na whaatino le kampani le na whaatinoa le tato forensic audit. Ma ua a mai ai le li poti al tato komiti na tue whaatulangana le li poti. E te le a fianga e te tau na whaia susuenga ma whaatino loa ia whaasalanga ia ilato ue na sori tu la fone. E ala le forensic audit. Ma e le mai ai le tūlanga o le nofo inga o le tato tausanga le ntene. Pai e pa unga ka peneta. E ave sa o lo le unga o le susu enga le na fai muri le komiti fa pitoa. I lima o le lo ia sili al tato malo ma leo. E fa ai vi iri ropo atu langa e o ia fa tino lo atu langa o le morianga o ila tō lo a pia. Ma e leo se mea le titi le tū langa le mai tau al ka peneta. I le mai tau e te le tele le fa le tonu I susu enga na fai. E le I mai ale le. E le I maua ia source document ma li siti ma mea. E ma fai ai o na tuu mai se li poti sao I le fa le tonu na maua. I mea na su e forensic audit. Peitai. O le toe lau li wina al komiti fa pitole toe vifidia na mauai. Le te le o le mea te tau. Ona faa ua waisu enga ma faa tino lo morianga. E milane nei mor sir fia le tunu ia ma faa fonga tapu e mai. Ia, o leo umana fai faa unga ka peneta. E refer o le faila ato le forensic audit. I lima o le loia sili, ma leo, ma ta pena lo le sila asanga. Mo le faa tino ina, o le faa taunu ina o le amio tonu. O le tato forensic audit.